ikaze muri iri joro ryo kuri uyu wa gatatu tariki ya 18 z'ukwezi kwa kabiri 2026. Mwiriwe neza, twongeye kuba ikaze ku makuru mashya agezweho nyuma yuko twari twiteze agahenge mu bice bitandukanye byo muri Sud Kivu. Urabona yuko ibintu byahindutse. Bakunzi ba Kigali Real News, nkuko twabasezeranije ko tuzatubaha update uko zimeze. Ndakuvuga ko maginga ya ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibintu bikomeje kuba imberenge. Reka mbabwire ukuntu byifashe ndetse tuze kurebera hamwe uburyo turi burebe umuroko informa uherereye muri biriya bice, aduhe idonid atubwire uko bihagaze ndetse imirwano irakomeye kuri Puezero yabaye isibaniro. Bakunzi bacu, turabivira umuzi n'umuzingo, tubabwire uko situation ihagaze, tubabwire impamvu Puezero yakomeje kuba Puezero. Turabere hamwe intwari makanika umwaka urashize itabarutse, nawe yarari guharanira umutekano wa biriya bice bya Minembwe, birangira arashwe ku nkunga n'ubundi bivugwa ko yaba yaraturutse mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo byose ni mu nyemerere nze tugere ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turi umuroko informa aduhe idonid kubiri kubera ku butaka n'ubundi bw'iki gihugu, cyane cyane ariko mu bice bya Puezero. Ni mu nyemerere rero tuze turebera nk'uko byifashe, ariko mbere na mbere reka mbanze nkushimire wewe wahisemo kubana natwe. Ikindi kandi nawe ukitwumva bwa mbere, urebe munsi ya video ukande kuri subscribe, ukande kukazogera, bityo nawe ntagire inkuru n'imwe izajya gucika, kuko ibyo tubategurira biba byizeye kandi bitarimo amakabya nkuru. Mujye mureba n'utu video tuba twavuye kuri tere, aho nakubwira ko muri no Kivu umutekano ukomeje kuganzamo mu bice bigiye bitandukanye, ndetse bikaba byaratangiye haratangiye ubuyobozi bushya bwegereye abaturage, aho guverineri wa no Kivu yatangiye kujya asura ibice bigiye bitandukanye. Tugerageza kujya tubagera kuri tere kugira ngo murebe uko byifashe nk'uko twabibasezeranije. Tutabatindiye rero, reka tuze turebere hamwe iby'umuroko informa atubwira. Ku murongo wa telefone turi kumwe n'ubundi n'umuroko informa wacu muri biriya bice bita Bizima. Bwana Bizima, umugoroba mwiza. Umugoroba mwiza kuri twe. Ni mwijoro n'ubundi ryo kuri uyu wa gatatu, duheruka kuvugana mu masaha nyirango y'isaa 9 nyirango saa 8 muri izo saa, kuko ndumva aribwo twapudetinze abakunzi bacu ku gicamunsi cyo kuri uno munsi. Muri iri joro urumva ko amasacemo ni menshi. Byifashe gute, bihagaze bite ano masaha? Kuva mu gitondo cy'uyu munsi ubwo byari ibintu bikomeye cyane, ndetse humvikanaga urusaku rw'amabomba akomeye, wumva ko ari imbunda ziremereye cyane n'intoya muri kara gace ka Minembwe, cyane cyane hano usatira Puezero. Ni ikintu gisa naho byari ibitero bijya gusa na bimwe biheruka byabaye nk'ibikora amateka, uretse ko byo bitagaragayemo drone nyinshi, ariko ikintu bita tirari uyu munsi cyakoze akazi gakomeye bijyanye n'urusaku rw'amajwi y'imbunda ziremereye wumvaga, ndetse ni imbunda wumvaga mu gace kose waba urimo ka Sud Kivu kubera uburemere bw'imirikuko yari irimo. Uduce rero twarimo iyi mirwano muri iki gitondo ndetse kugeza muri iki gicamunsi wabaye ari uduce n'ubundi ubona ko. Bwana Bizima, yego ndakumva. nyumva neza ibyo byo ku gicamunsi, ndumva n'ubundi byatambutse. Ndi kukubaza muri iri joro, byari uburyo boya ngo twapudetinge abantu bamenye amakuru uko ameze. Ku gicamunsi n'ubundi imirwano yari hari mikeya. Izi saha imirwano yaba yahagaze, ndetse ko uno munsi ari wo munsi bari bashyizeho wiyubahirizwa bikorwa by'agahenge kuri kote zose. Imirwano yaba yahagaze. Yego, ubwo ibyo mbaye nk'usa n'ubisubika, kuko njye nashakaga kuva imuzi ubw'intambara uko yari imeze kuva ku gicamunsi kugeza kuri iyi saha turimo, ariko ubu tuvugana kuri uyu munota izo mbunda ziremereye n'intoya zisa naho zitujemo, kuko urabizi neza ko
intambara iyi saha zibamo, kubera ko ni intambara yahereye mu gitondo, urumva kugeza kuri iyi saha byanze bikunze hagomba kubamo akantu kameze nk'aho ari ukuba habayeho gucika intege kuri buri ruhande rumwe bitewe n'imbaraga zakoreshejwe cyangwa ibyo batakaje. Ubu tuvugana rero muri utwo duce, kuri iyi saha tuvugana, imirwano irasa naho imbunda zisa n'izicecetsemo mu masaha atambutse nibwo byari bicyumvikana, ariko ni ikintu kigaragara ko muri utu duce byanze bikunze n'ubundi urugamba rugikomeje. Bishoboke ko cyane ejo muri iki gitondo cy'umunsi w'ejo hashobora kuba impinduka bijyanye n'uko n'ubundi pozisiyo barimo, naho ndetse ku ruhande rwa FARDC na M23 natwe irwanaho baherereye harimo intera zisa naho ari ntoya cyane, ku buryo ubona ko isaha n'isaha n'ubundi baryamiye amajanja, ari uko ijoro bakunze kutarikoresha cyane. Ubona ko n'ubundi igitondo cy'ejo hashobora kuba habyuka imirwano idasanzwe nk'uko n'ubundi uyu munsi wiriwe. wambwiye ko n'ubundi imirwano yatangiye mu masaha yo mu isaha ya saa yine, mu gutyo saa yine za mu gitondo. Bwana Bizima, kubera iki noneho hubutse ko twari tumenyereye ko urugamba rutangira mu rukerera, kubera iki uyu munsi urugamba rwatinze gutangira? Hari amakuru nawe wavumbuye? Ese ni uburyo bwo kujijisha ndetse bwo kugira ngo wenda abazinduka batangaza amakuru bataza kuvuga ko imirwano iramutse? Aha hantu sinzi niba wabyumvise neza, hari uduce twinshi cyane twabereyemo imirwano kuri uyu munsi, za Plaine de Rusizi ndetse n'imisozi miremire. Ntabwo intambara zagiye zibera amasaha amwe cyane, ariko muri iyi misozi miremire guhera ahubwo saa 11 nakubwiye ko imirwano yari ihari kuva mu gitondo umunsi wose, usa naho bwije imirwano itigeze ihagarara. Ubona ko habagaho akantu kameze nko gusubizanya inyuma kuri buri ruhande, kandi buri wese ubona ko adashaka gutakaza ahantu afite. Niyo mpamvu amasaha iteka y'urugamba rukunze kuberaho muri izi nce, cyane cyane iyo harimo kurasisha izi mbunda ziremereye, babikora kare cyane mu rukerera abantu bakibyuka. Bwana Bizima, mu mujyi wa Uvira byifashe bite? Mu mujyi wa Uvira ikivugwayo ni uko avuga imirwano iri hagati ya Wazalendo n'ubundi na Mayimayi, uko iriya mitwe yubatse, kuko ni umutwe umwe ariko ubumbiyemo imitwe myinshi, kuko Wazalendo ni Mayimayi zagiye zituruka mu duce dutandukanye ko Nord Kivu ndetse na Sud Kivu. Urumva ni uruhurirane, cyane cyane abenshi bariyo ni aba Sud Kivu, ariko wumva ko harimo kutumvikana bitewe n'agace basa naho bagenzura ka Karundu. Wumva ko bashyize bariyeri mu buryo bwo gusoresha abacuruza ibintu biciriritse ndetse n'abantu bakora umwuga w'uburobyi. Rero muri uku gusoresha kwabo ngo habayemo kutumvikana, aribyo byateye imvururu cyane no kudahuza, habaye imirwano kuri aya manywa ndetse n'igicamunsi. Ubona ko muri Uvira hashobora kubamo ikibazo cy'imirwano mishya yavuka hagati ya coalition isanzwe ikorana na FARDC. Bwana Bizima, nta kintu kidasanzwe watutangariza wenda twaba twibagiye kukubaza muri iri joro? Yenda icyo nakongeraho ni kuri aka gace kano za Shenze Mitumba, wumva ko naho hasa naho hari imirwano cyane. Ubona ko ari agace wumva ko FARDC isa naho ishaka kugira agasozi na kamwe yigarurira gakomeye muri utu duce, ku buryo ihagira pozisiyo ikomeye mu buryo bwo kugira ngo ijye ibasha kuresista ibitero bihora bigabwa kuri kiriya gice cyo mu misozi miremire. Bagahora batsindwa mu buryo budasanzwe, kandi baba bakoresheje imbaraga zikomeye cyane. Ubona ko bagize agasozi babonamo ahangaha kabaha pozisiyo nzima, baba bashaka kuba bakwigarurira Minembwe ku buryo budasubirwaho. Bwana Bizima, reka tugushimire tukwifuriza kugira ijoro ryiza, ubwo n'ubundi ujye watubera tuzatukubaza ama update. Yego yego. Abakunzi bacu murumva rero uko situation yari ihagaze, birumvikana ko ibintu byabaye bindi nyuma y'uko twari twiteze agahenge. Magingo rero biragaragara ko agahenge gasa nk'akavuyeho, ndetse ubu twavuga ko ibintu bishobora kuba byabaye zone igoye cyane, bitewe n'uko twari twiteze agahenge mu bice bigiye bitandukanye, ndetse
ubona yuko ihuriro rya FARDC ndetse na FDNB basa nkaho bakoze agatendo gakomeye ko kongera abasirikare, bigaragaza ko n'ubundi biteguye urugamba. Ni mu gihe kandi ibi byose twari duteze ko wenda hari ikiri bukoreke mu buryo bugiye butandukanye, kuko aka gahenge katangajwe na perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse mu mugambi ukomeye bagiranye na perezida wa Angola Joao Lourenço, aho bari bemeje ko ku itariki 18 aribwo agahenge kazaba kabonetse. Ariko mbibutse ko uno mugambi wo guhagarika agahenge bwari uburyo bwo kugira ngo bihe iminsi yo kuba bigaruriye ibice biri puwe strategique muri Sud Kivu, mbere yuko bemerera ingabo za MONUSCO kwinjira muri no Sud Kivu, cyane cyane muri uno mujyi wa Uvira. Urabona rero ko ibintu byahindutse, ndetse turabamenyesha ko ukuboko k'u Burundi, kw'igihugu cy'u Burundi gukomeje kuganza, nyuma yaho n'ubundi umuyobozi wa Afurika yunze ubumwe ari Evariste Ndayishimiye, ukabona ko ntacyo bimubwiye guhagarika imirwano iri kubera ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngaho nguko rero turahabaye kugira ngo natwe tujye tubaha how situation zibera n'ubundi muri biriya bice. Reka tubifurize kugira ijoro ryiza, abagiye mu kazi tubifurize akazi keza, ndetse twihanganisha bikomeye abari mu bibazo by'intambara ndetse n'abarwayi muri rusange. Imana ikomeze ibane namwe.